televizijske kuće sa zapada, ali i iz Rusije. Kroz ulice Prištine, dakle, povremeno prolaze oklopni automobili i patrolni džipovi britanskog sastava u okviru KFOR-a. Dakle, Priština je ovih dana prepuna britanskih vojnika iz sastava KFOR-a. Oni su vrlo oprezni, ponašaju se do duše vojnički vrlo profesionalno. Patrole su im postavljene po klasičnom sistemu patroliranja Belfastom, iskustva iz Severne Irske. Pogledajte kako ovaj britanski vojnik patrolira, kako se na svaki 100 metara okrene oko sebe, da ne bi slučajno dobio metak u leđa. To su dakle iskustva iz Severne Irske. Da li će baš tako biti u Prizrenu, odnosno u Prištini, jer Prizren je područje gde su nemački vojnici, pokazat će se vrlo brzo. Ovo je, dakle, kontingent KFOR-a, britanskih vojnika ispred zgrade, nekadašnje zgrade MUP-a u Prištini. I Britanci koji sve motre što se događa na ulici i nešto revnosno zapisuju, prate. U svakom slučaju ovaj oklopni transporter, odnosno borbeno vozilo pešadije tipa Warrior, parkiran je tačno uz nekadašnju zgradu komande Prištinskog korpusa i američki helikopter tipa Chinook na nebu iznad Prištine, kao znak da je KFOR prisutan i u vazdušnom prostoru južne srpske pokrajine. I mali šiptari, mali Albanci koji su izišli na ulice da pozdrave oklopna vozila KFOR-a. Oklopna vozila i mini suknje. Da li su to mlade Srpkinje ili mlade Šiptarke, odnosno Albanke, nismo mogli da saznamo, ali one se drže za ručice i potpuno slobodno šetaju glavnom gradskom ulicom Prištine. Naglo probuđena mladost. Za razliku od Britanaca, ruski vojnici u sastavu KFOR-a prilično se dosađuju na prilazima i na samom aerodromu Slatina kraj Prištine. Jugoslovenski avioni tipa MiG-21 odletili su pre nekoliko dana sa vojnog aerodroma Slatina, kraj Prištine. Danas smo pokušali da malo detaljnije uđemo u podzemne objekte ovog aerodroma koji nisu oštećeni. Međutim, glavni general, ruski general Ripkin i sastav vazdušno-desantnih snaga ruskih, dakle jedinica KFOR-a, koje su pristigle na ovaj aerodrom i prve ga zauzele, nije baš bio oduševljen tom našom idejom. I na moje pitanje čiji je sada aerodrom, on se samo nasmijao i rekao je, pa valjda sada je ruski, jer mi smo prvi ušli na njega. Dakle, Jugoslovenima više nije dozvoljeno da uđu na aerodrom Slatina kraj Prištine i možemo samo da sa ove distance promatramo nešto što je nekad bilo naše. Idemo. Ovdje da više stranje. Šiptari u ovom delu, vidite, ne staje nikom. Šiptari u ovom delu Prištine, Vranjevcu, mašu, a i u ostalim delovima
Kosmeta, primetili smo da mašu nekim čudnim zastavama koje liče na palestinsku zastavu. Vranjevac se puni. Ovo je severni deo izlaza iz Prištine i šiptarsko stanovništvo se polako vraća u svoje kuće. Ne 15.000 euro. Patrole britanskih vojnika, po dvojica sa svake strane ulice, polako se kreću u Vranjevcu. Bivša policijska stanica MUP-a, koju je zapalio, britanski vojnici pale. Nije u Šiptari. I Šiptari su ušli i Britanci u stanicu MUP-a u Vranjevcu. Britanski helikopteri u letu ka Prištini. Stani ovdje. Pa neću reći me glavu, ja ću sam vidjeti ostali, jebi se. I što je toliko? Privremeni logor britanskih vojnika iz sastava KFOR-a severno od Prištine na putu za Podujevo. Na ovom mestu Britanci su imali ovih dana razgovore sa jugoslovenskim oficirima za vezu oko razmeštaja jugoslovenskih jedinica iz centralne i severne zone evakuacije sa prostora Kosmeta. Dakle, u ovom logoru su britanski teški tenkovi Challenger, borbena vozila pešadije Warrior i oklopni transporteri Scimitar. Hoćete mi objasniti ove zone, zona 1, zona 2, nama to nije jasno, nije saučeno. Zona, dok ide zona 1, 2? Može rukom? Dobro, dobro. Zveri su metan. Ne smo da ne gazovati, ne smo. Dobro, nismo cepetali. Reći ćemo malo. Jugoslovenska borbena vozila pešadije M80 odmah pored britanskih jedinica sastava KFOR-a. Jedinice 15. oklopne brigade Vojske Jugoslavije pre samo 2 dana uništili su zadnju grupu terorista na površinskom kopu Belačevac, a Britanci su s tim bili vrlo saglasni.